омӯзиши забони олмонӣ бо ҳикоятҳои кӯтоҳ. Ман аввал ба шумо ин ҳикоятро бо забони олмонӣ мехонам, дертар бо забони тоҷикӣ. шумо бинед ки фаҳмоишатон хуб аст ё не. ҳикоят. ҷонӣ чаро шитоб мекунад? Der Wecker klingelt. Johnny öffnet seine Augen. Es ist 8:30 Uhr. Er springt aus dem Bett, zieht sich schnell an und rennt aus dem Haus. Klingeln. Öffnen. Springen und rennen. ҳикоят бо забони тоҷикӣ. соат занг мезанад. ҷони чашмояшро мекушояд. соат 8:30 аст. вай аз ҷойгаҳаш бархоста зуд либос мепӯшад ва ба кӯча медавад. Der Wecker klingelt. Der Wecker ин будилник мебошад соат. Klingelt занг мезанад. Johnny öffnet die Augen. Johnny ин ном мебошад исм. чашмояшро мекушояд. Johnny öffnet кушодан. Die Augen чашмонашро. Soat 8:30 аст. Es ist 8:30 Uhr. Soat 8:30 аст. Es ist аст будан мебошад. Uhr соат аст. Springt aus dem Bett. Bett мебошад крават, ҷойгаҳ. Spring паридан мебошад. Zieht sich schnell an und rennt aus dem Haus. Зуд либос мепӯшад ва ба кӯча медавад.